Napaykumikichis tukuy qankunasman ichus uyarimushankichis kay programa de escuela sabática. Iskay chunka iskayniyo kashan kay yachakakuna. Junio killaman titlontaq nishan juicio Cesarea llaqtapi kunantaq orakusunchis. Munasqa tatay, kashanki haqay hanaq pachapi, chaymanta qhawarimunki tukuy wawasniykita, bendicionta qoy tatay tukuy paykunaman, tukuy wawasniykiman pichus uyarimushanku kay programa de escuela sabaticata. Chantapis kallpachay tatay, Espiritu Santuykita qowayku sumaq hap'iqanaykupaq kay yachakunata, chantapis angelesniykita kachamuy hark'akunanpaq wawasniykita. Yanapawayku tatay, qanman atinikuyku, qanman kriyikuyku, yanapay pikunachus kashanku unqusqa ñakariywan, waqaspa, manchikuywan, tukuy paykunata yanapay tatay. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Hechos pankapi hatuyupaynintaq kashan iskay chunka tawayoq uchuyupaynintaq pesqamanta soqtakama. Noqayku yachayku kay runaqa millay runa kasqanta tukuy llaqtapi judioskunata ch'aqwachin hinallataq payqa Nazaret llaqtayuq runata qhatikuqkunaq kamachiqnin chanta temploykutapis chichichayta munallarqataq chayrayku payta presucharqayku Moisés kamachiswasqaykuman hina payta juzganaykupaq hina nishan Bibliapiqa notapitaq nishan pesqa p'unchaymanta chayamusqanmanta Pablo Cesarea llaqtaman chayamusqanku pichus huchacharqanku payta Jerusalempi Tertulo ima chayamusqanku qallarikun audiencia apamusqanku Pablota asamblea ñawpaqman chaypitaq Tertulo qallarisqa huchachayta Pablota. Kunanqa qhawarisunchis imaynatachus Pablota huchacharqanku kay runaqa millay tukuy llaqtapi judioskunata ch'aqwachin nirqanku temploykutapis ch'ichichayta munarqa hinata nirqanku paykunaqa chantapis paykunaqa nisharqanku Moisés kamachiwasqankuman hina payta juzgayta munayku paykunaqa wanchiyta munarqanku Pablota rumiwan ch'anqaspa hinamanta qallarisunchis qhawariyta kay juicio Cesarea llaqtapi. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan Pablota apaytawan Antipatris llaqtaman chay embajador cartata ñawiriytawan yachasqa Siciliamanta kasqanta imetataq nirqa Pablomanta kay tapukuyta qusonchis Pastor Corsino payqa kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Munasqa hermanos, hatunmanta napaygamuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha tukuy qankunaman. Kunan historiasunchis Diospa palabranta juicioqa ukan kay Pablo contrampe. Pablota condenashanko wañunanpaq. Pi compañeros mismo chay judíos manchayta chiqnikurqanku kay apóstol Pablota kay Jesucristupi creesqanrayku. Entonces Jerusalémanta apanko haqay Cesarea llaqtaman soldados tuta presentanko kay gobernadorman nispa kay Pablota castiganayki tiyan sentenciakunayki tiyan kay Pablo wañunan tiyan nispa cartawan ima rinko cartata entreganko kay gobernadorman. Entonces gobernadorqa cartalaytawan kamaqa tapurin maymanta kankiri nispa. Noqaqa kani namanta Cilicia chay llaqtamanta nispa apóstol Pablo ganirqa. Entonces tapukuyqa nin
¿qué dijo con respecto a Pablo? Que el gobernador nerga conanga, a ver, entonces no goyarizaj, chay runas pisconachos canta acusacionque, condenacionque, chay gunat. Imamantachos, a ver, condenacionque, imamantachos canta wakhiachisasunque, imamantachos cantaga, o sea, khatiachisasunque, wañuchinasumpa, chay runas, chay judíos. Entonces, ajinata, kay tapukuyman hinaga nishan, apóstol Pabloga, nape, Cesarea llaqtape, haqaype, juzgasqa kanga, a ver, imanatachus kay juicio, qallarikunqa, apakunqa, y yo sé que pero tata Dios harkanga siervontaga. Unas hermanos, ajina Dios pag palabranga, Dios pag siervos nenga, chegan parlasangurayko, wakenga mancha y malpag hawasqa kango. Cheganda nesqangurayko, malpag hawasqa kango. Tata Dios pag siervos nen. Pablo taga, chay propios compañeros mismo, ruarga la vida imposible. Confía en Tata Dios pe, Tata Dios man hapikuna gacho, pay único no ganjespag un amigo, y ma momento pepes, pay no ganjestar kawasoins. Amén. Pachi Pastor Corsino allin kutichiskayki manta kayta pukuyta napaykamuykichisq tukuy pichus kashanku Hakay Santa Cruz llaqtapi. Subtítulo kashan Tertulo iskay kaq tapukuytaq nishan. Pablota akusaqkuna chayamuqtinku pitataq usamurqanku paykunawan imatataq reqsichisqa chay sumaq parlay runaq parlaynin tukuy kawsayninmanta kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso paykashan haqay Caranavi llaqtapi. Munasqa hermanosni hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq Tata Diospaq munakuyninpi. Kunan kutichisunchik kay iskay kaq tapukuyta iniwanchiktaj kay Hechos anqapi hatun chiklayninqa kashan chunka tawayuq huch'uy chiklaynintaj kashan ukmanta suqta kama. Niwanchik kay hinata Tata Diospaq palabranqa Pisqap unchayninpiqa chaymanta urayk'amusqanku haqay sumo sacerdote Ananías y waq hatuchaq runaswan. Yuq sumaq parlaq runa ima hamusharqa sutintaq karqa Tertulo nisqa. Paykunataq chay gobernador kasharqa chaypaq ñawpaqinman chayamunku y chaypitaq pay qallarin parlayta. Y kay tapukuypiqa niwarqanchik ipikunatawantaq apamurqanku. Noqanchik chaypi rikunchik kay sumo sacerdote apamusqa waq hatuchik runastawan ancianos nikun castellano qallupiqa chaymantaqa sumaq parlaq runata chayta apamusqanku paykunaqa Pablota acusanankupaq chay juiciopi haqay Cesarea llaqtapi gananankupaq ichari chay runaq sutinqa karqa Tertulo chayta apamusqanku paykunaqa. Kunanqa chay Tertulo nisqa runaqa imatataq gobernadorpaq ñawpaqinpi nin kay huch'uy chiklaynin iskay chaypi niwanchik chaymanta Tertuloqa waqyasqa kasqa y paytaq qallarisqa akusayta inisqataq kay runaqa haqay khuru runa hina plaga nikun ichari chay hinata payqa nirqa y paytaq chay Tertulo nisqa runaqa chay gobernador chay llaqtamanta Félix chay Cesarea llaqtamanta paytataq nisqa
kay gobernador ka sumaq chiqankaqtapuni ruwan y tukuy imata allinkaqmanta ruwan. Ahinata payqa qallarisqa chay acusaciones nikun chay juicio kay Cesarea llaqtapi. Chaymanta noqanchik rikusunman nin chay sumaq parlaq runaqpaq carácter nin karqa tukuy mana allin kaq. Y chay runaqa nisharqa kay Pabloqa plaga hina paykunaqa mana allin kawsayta kay llaqtanchisman apamushan. Ajina payqa príncipes nazarenos llaqtaqta y tukuy ima mana allin kaqta Pablota nisqa. Pero Pabloqa kasharqa conciencia limpia, payqa mana manchachikusharqachu, mana chayqa tranquilo, calmawan chaypi payqa uyarisharqa imaynatachus llullakusharqa chaypi. Munasqa hermano, mashka kutitataq runas acusasunki tata Diospaq qhatikusqayki rayku. Primer lugar qa Satanás acusador ninchik, supay ninchik quechua qallupega, payqa acusawanchik sapa p'unchay tukuy huchanchikmanta. Pero kaypi nikunchik kay Tértulo chay sumaq parlaq runaqa acusashan Pablota qasimanta chaykunataqa mana ruwananchikchu tiyan kay p'unchaykunapiqa ashka tertulos kanku, mana chayqa kananchu tiyan qasimanta, mana chayqa rikuspapuni yachaspapuni chiqankaqta parlananchik tiyan, porque chiqankaq parlayqa siempre gananqapuni. Munasqa hermanosni, tata Dios yanapawasuchun noqanchik mana imatapis parlanallanchikpaq mana rikuspaqa, sino chiqankaqtapuni parlananchik tiyan tukuy lugarespi. Amén. Pachi hermano Narciso, allinkutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Caranavi llaqtamanta. Kunanta qhawarisunchis kay kinsa kaq tapukuyta imayna ujinamantataq chay sumaq parlay Judiosmanta kasqa Pablo parlaynin hark'akunanpaq kay tapukuyta qosunchis Pastor Nemecho pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi. Tata Diosllawan kachun kay Tata Diospaq palabranta uyarimuqkuna. Niwanchik Tata Diospaq palabrampi kay kinsakaq tapukuypi. Castellanopi niwanchik haynamanta cuán diferentes del orador judío fueron las palabras que usó Pablo en su defensa. Imaynata punitaq karqa kay hatun yachaq willaq judío nisqa kay parlasqan ima palabratataq usarqari Pablori pay sut incharinanpaqri chayta nishan. Kay hechos libropi hatunkaq t'aqaypi kashan iskay chunka tawayuq y huch'ikaq chillaypita kashan chunka hasta chunka tawayuq chaykama parlariwanchik ajinamanta Tata Diospaq palabran. Felix nisqa kashan hatun umalliq y chaypaq ñanpaqinpitaq kashan kay ujninkaq umalliq hatun umalliqllataq nisunman kay Paulo sutiyuq Tata Diospaq wawan. Niwanchik haynamanta chay hatun qutuchakuy ukhupi Pablota nishanku Pablo contrampi parlashanku kay Pabloqa iglesiaspi parlashan runasta pantachishan, Jerusalempi parlashan runasta pantachishan. O sea, tukuy imaynamanta paytaqa urmachinanpaq parlasharqanku, o sea, pay huchachasqa kananpaq. Entonces chayrayku niwanchik hinamanta chanta kamachiq Felixqa
señaswan nerqa, Pablo parlananta, o sea, parlachun, pay poni parlachun, ajinata nisharqa runasman, chay qutuchasqa chay, hatuchay mayuqkuna qutuchasqa kasharanku chay ukpi, pay parlachun, entonces chayta nisharqa, Paulotaq nerqa, yachani unay watasña kan, unay watasña kay nacionpe, chiqan kamachiq kasqaykita. Entonces Pauloqa yacharqa unayña kay Félix kamachiq kasqanta chay llaqtapi, chay Cesarea llaqta nisqapi. Entonces nilarqataq kasqaykita. Chayrayku tukuy sunqu parlarisaq. Entonces chayrayku tukuy sunqu qankunaman parlaykurisqaykichik nispa nisharqa kay apóstol Pablo. Qutuchas kasharqa chaypi, sut'incharisharqa. Kay chunka kaq uqniyuq chiklaypi. Manaraq chunka iskayniyuq p'unchaypischu kashan Jerusalenman Diosta yupaychaq wicharisqayqa. Manaraq kashanchu kay Jerusalén llaqtaman wicharisqayqa chunka iskayniyuq p'unchaypis. Chayta sut'inchasharqa. Kunan imataq manaraq chunka iskayniyuq p'unchaypis Jerusalén wicharisqan pasashan, kunan imataq imamantataq kunan paytari huchichashankuri, Pablotari. Yachayta munaspaqa, yachayta munaspaqa, qan kikiyki tapuri, hinachus manachus kasqanta. Entonces Paulota nishan, Pauloqa nishan Félix manqa, Félix qan mismo tapuri hinachus kashan o manachus tapuri nispa nirisharqa Félixman Pauloqa. Mana rikuarqankuchu ni piwan churanakusqayta templopi nitaq runasta ch'aqwachisqayta sinagogapi nillataq llaqtapipis. Papuri allinta. Nuqa mana templo ukupiqa ch'aqwachinichu ni pi runastapis phiñanachinichu. Nitaq llaqta ukuspipis, chay Jerusalén llaqta uku, manallataq phiñanachinichu ni pitapis. Nispa sut'incharisharqa. Kunan nillataq kay runasqa atinkumanchu nisuyta pichus rikuwasqanta kay tumpawasqankumanta. O sea, nillataq kay runaspis nuqata niwankumanchu nispa chay ch'aqwachisqayta, nispa nisharqa. O tumpaykumanchu nispa nisharqa, o nuqataqa rikuwarqankuchu runasta maqanachisqayta, ch'aqwachisqayta, mana. Y hinatapunitaq ruwasharqa apóstol Pauloqa porque mana ni pitapis payqa maqanachisharqachu nitaq pitapis ch'aqwachisharqachu, sino payqa ans Tata Diospaq palabranmanta willasharqa runasman. Chayta nisharqa. Kaytari sut'inta willasqaykichik, kunanqa sut'inta willarisqaykichik, imamantachus parlani, imatachus nuqa yachachishani chaymanta nisha sut'inchashankunan Pauloqa. Tatasniypaq Diosninta yupaychani kay musuq ñanta qhatini. Napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku haqay llaqtamanta. Tawakaq tapukuytaq nishan, imayna k'acha kusikuytataq Pabloqa kutichisqa hark'akunanpaq. Kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Buenos días, hermanos, hermanas. Allin p'unchay kachun tukuy hermanospa, maypich tarikunku Bolivia, suyo entero hermanos, kay Santa Cruz llaqtamanta pacha
apachimikit saludos tata Dios sutimpi. Kay pagarenpe estudiar sunchis Dios palabran palashan kay apóstol Pablo manta, sigue palashanchis paymanta. Payqa kunanta rikushan Cesarea llaqtapi y juiciupi kashan. Dios palabran pe creesqanmanta yachachisqanmanta payqa kunan kashan haqay Cesarea llaqtapi juiciupi. Chaymanta parlarisunchis y qhawarisunchis kaypi tawatapukuyta. Kay tawatapukuypi nishan ima kusikuy suyanamantataq kay parlashan kay apóstol Pablo haqay lugarpiri nishan imamantataq parlarishan nispa chay tapukuy kashan kunantaq kay respondishun kay Hechos libropi kashan Hechos libropi capítulo 24, 15, 16 man hinata nishan. Noqapis suyana nin haqay Dios kashan anchaypi creeni nin tata Diospi creeni noqapis hinallamantataq nin creeni noqa resurreccionpi nin maypachachus kawsarinqanku nin uq dia limpu kawsaq runakuna hinallatataq mana limpu kawsaqkuna chiqan kawsaqkunapis hinallatataq riqch'arimunqanku. Entonces pichus chiqan kawsakuqkunaqa kashan tata Diospaq wawasnin. Entonces payqa ahinata parlarirqa haqay lugarpi maypichus tarikurqa tukuy chay autoridades chawpipi porque kasharqanku chaypi kay sacerdotes, fariseos, saduceos imaraykutaq nisharqa hinata Pablo porque chay saduceosqa mana creerqankuchu resurreccionpi ichari y fariseoqtaqri creerqanku resurreccionpi, creerqanku tata Diospi Espíritu Santupi, creyarqankutaq napi angelespi. Entonces anchayrayku payqa nirisharqa noqapis creeni tata Diospi. Hinallatataq creeni resurreccionpi. Entonces kashan kay verdaderamente manchay allin noqanchispaqpis kashallantaq chayta noqanchispis uyashanchis. Okay, Señor Jesucristo iskay kaq kutimuyninpi tukuy wawasnin riqch'arimunqanku. Pichus limpu chiqan kawsaypi wañunku chaykuna riqch'arinqanku paywan ripunapaq. Ichari hermanos, chaytapis kay notaman hina nishallantaq. Tatanchispis creerqa nin chay chunka kamachiyninpi ahinallamantataq profetaspi Diospaq palabranpi. Entonces noqapis hinallatataq creeni nin. Al menos noqa servini tata Diostaqa tukuy limpu kawsayninwan nin, limpu sunquywan. Mana ch'ichi sunquwanchu sino limpu conciencia. Chaywan servini, chaywan noqaqa tata Diospi creeni nispa nisharqa apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, hermanas, noqanchispis hinata creenanchis tiyan tata Diospaq palabranpi. Hinallatataq maypichus noqanchis uq dia tal vez tata Dios voluntani kaqtin descansuman ripusun, pero uq p'unchay riqch'arimusun. Riqch'arimuytawan Señor Jesucristowan ripusun hermanos. Ama qhipaman kutinachu, ñawpaqman rinanchis tiyan apóstol Pablo hina hermanos. Pachi hermana Ángela, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta tawan napaykumikichis tukuy pichus uyarmushanku Santa Cruz llaqtamanta. Phesqa kaq tapukuytaq nishan imaraykutaq Felix suyachisqa reunionta tribuno chayamunankama chaykamataq ima sumaqtataq haywasqa chay apostolman kay tapukuyta qusonchis hermano Juan pay kashan haqay Yayawa llaqtapi. Gracias, hermano Richard. Octavo Jaikusut, 10 palabras manta. Kay hechos ankapi. Iskaychunka tawayo hatunimpi, huchunimpi. Iskaychunka iskayniyo y kinsayo. Kamachis Felixqa sumaqta
yachaspa chay musuq ñanmanta paykunataqa kachapurqa nirqataq kay imasmanta astawan tapusaq soldadusta kamachiq lisha hamuqtin ajinata nispa qatitarqa kamachisqarqa Pablota allinta qawananta mana ñak'arichispa nitaq watukuq hamuqkunatapis hark'aspa. Entonces kaypiqa nishan kaypiqa kay Felix kamachiyqa imata nirqa kay judíosman nirqa kay tribuno hamuqtin tribuno lisias hamuqtinqa nuqa astawan yachaqasaq astawan qhawarisaq imarayku kay tribunoqa Felixman huk cartata apachirqa itay cartapiqa nirqa kay apóstol Pabloqa kay payqa mana imatapis ruwanchu nima pantanchu nima fallanchu kay judíosqa paykunaqa wañuchimunanku qasimanta llullakuspa wañuchimunanku kay Pablotaqa pero chanta charayku qanman kay carta apachishayki nispa nirqa entonces kaypiqa charayku nin kay Pablotaqa kay Felix ladunpi parlaspaqa nirqa imaytachu tribuno apachimun kikin chayman hina sumaq k'achituta apóstol Pabloqa chay Felixman nirqa mana nuqa imatapis ruwanichu nima pantanichu nima llullasta nuqa ruwanichu porque kay judíosqa imata nisarqanku kayqa runa kay millay runa tukuyma ruwan tukuyma qhatiqan runata kay runawan maqanachiwayku phiñachiwayku kay Pabloqa tanchantapas Diospata ñanninta malta parlasha nispa hina llullakuspa paykunaqa apóstol Pablota churarqanku pero kaykuna imata ruwan kay Felix kay payta apóstol Pablowanqa apóstol Pablota nin payqa huk soldaduwan cuidarqa karcelpi mana dejarqachu ni pi imanananpaq astawan más bien hermanos visitananpaq paykunaman hamunankupi tukuy visita pero imaraykupuni mana o sea mana payqa haywanchu wañunanpaq imaraykuchus nin kay Felixqa yacharqa ki Pabloqa nasikushqanmantaqa karqa huk Roma y Roma llaqtapiqa nin huk runaqa mana juiciuyuq mana wañuqchu mana ni siquqchu kanku ni manachchu kanku primero juicion kanan karqa siqunankupi maqanankupi pero kay yachaspaqa kay Felixqa mana chayta ruwarqachu nin pero chantapas nin payqa manchaymanta nin kay judíos manchaymantaqa apóstol Pablotaqa carcelman saqarqa carcelpi saqakurqa mana kacharipurqachu porque payqa chay rato kachapunankarqa mana imatapas porque huk tribuno apachimusarqa carta mana ima fallanchu payqa nispa apóstol Pablo nisanta mana fallanichu nispa y pay Felix qhawarispa yachaspa mana kay runa pantanchu nispa kachapunankarqa pero kay Felixqa chayrayku hermanos ni judiosta manchachikusqanrayku mana kachapurqachu pero kaypiqa rikunchik imaynata Dios cuidan wawasninta amapas iglesia hermanoswan mundo runawan imayna cuidan halchan Diospata wawasninta amén hermano Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamukichis tukuy pichus uyarimushanku yayawa llaqtamanta. Subtítulo nishan, chikanqaq chantapis juicio, soqta tapukuytaq nishan. Imatataq predikasqa Pablo chay Felix runaman chanta warminmanwan imamanchay parlaytataq Felix nirqa chay chikanqaq yachachiyta uyariytawan. Hermano Narciso kutichimunqa kay tapukuyta. Kunan kutichisunchik kay suqta kaq tapukuyta kunanqa Pablo kashan manaña carcelpichu mana chayqa payqa kashan nisunman libertad nikun chaypi. Y payqa mana qhasillachu chaypi purishan payqa aprovechashan evangeliota willananpaq y chay lugarpiqa kasharqapi Felix gobernador y warminwan ima chaypi kasharqa imatataq Pablo predikarqa kay hechos anqapi hatun chiklayninqa kashan chunka tawayuq huch'uy chiklaynintaq kashan chunka tawayuqmanta chunka phishqayuq kama
nin chaymantaka chay waqp'un chaykunapiqa hamusqa Felix nin chay Drusila warminwan payqa chay warmiqa karqa Judea llaqtamanta iwaqyasqanku Pablota y uyarisqanku imatataq Pablo predicarqa chay lugarpi pay runasman. Y Pabloqa predicasqa kaykunamanta justicia nikun chay chiqankaq parlaymanta imaynatataq kay cuerpunchikta chiqanta apasunman y kay juicio hamunan kashasqa chay p'unchay qayllapiña kashan chaymantapis y chay tuku chay kinsa kusasmanta payqa predicasqa chiqankaq parlay castellano qallupiqa nisuma dominio propio, justicia y juicio venidero. Chayta payqa chay llaqtapi parlasqa y chay tukuy imata uyariytawanqa imataq pasasqa imaynatataq pensarqa Felix warminwan pacha k'achamanta nin kay notapi aclarawanchik Pabloqa chay tukuy ima chay ley tata Dios p'unchay juzgawasun tukuy imatacha pensanchik tukuy imachu sunqunchik ukhupi pakasqa kashan chay tukuy imamanta sut'iman lluqsinqa tukuy imascha pakasqa kashan chayqa sut'iman lluqsinqa ajinamanta payqa willasharqa porque yacharqa chay gobernadores imaynachus chay timpupi karqanku ch'ijlli kaywan apaykachaq kanku mana chiqantachu puriq kanku y chayqa sunqunku ukhupi kasharqa y Pablotaq kunan nin chay tukuy pakasqa sunqu runa sunqu ukhupi chayqa p'unchay sut'iman lluqsinqa chaykuna uyaritawantaq kay Felix mancharikun anchatapuni payqa ayqirin sayaritawan ripun ayqipun y chaymantataq nin qan ripuy noqa uyariyta munani kay parlasqaykita waq p'unchaypi kunitanqa mana ajinamanta mancharikun payqa mana aceptanchu evangeliota mancharikuytawan ripun munasqa hermanosni tata Diospaq palabranta uyarikuspaqa kasunanchik tiyan ama kay Felix hina ayqinanchikchu tiyan porque tata Dios tukuy imatacha ruwashanchik chayta payqa sapa p'unchay rikun ajinamanta payqa ayqiripun warminwan y Pablotaq chay llaqtapi kidakapun y kay qipankaqta pukuypi rikusunchik mashkha watatataq Pablo chay llaqtapi kasharqa porque chay Felixqa manaña kutimusqachu chay llaqtaman Pablota uyarinanpaq anchatapuni mancharikusqa chayrayku munasqa hermanosni chiqankaqtapuni ruwananchik tiyan tata Diospaq juicio p'unchaypi sut'iman lluqsinanchikpaq chiqan kayninchikwan qanta nuqata tata Dios yanapawasuchun y anchata bendeciwasuchun amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Qanchisqaq tapukuytaq nishan. Pitaq uqharisqa Felix runata precursor romano kananpaq chantapis nishan. Imaqtintaq karcelman Pablota saqirqa. Kunanqa kutichishunchis kay qanchisqaq tapukuyta. Maypichus hechos p'anqapi hatun yupaynintaq kashan iskay chunka tawayuq. Huch'uy yupaynintaq iskay chunka soqtayuqmanta iskay chunka qanchisniyuq kama. Aswanpis Felix suyasharqa Pablo qolqeta lluk'iykunanta payta kacharipunanpaq chayrayku sapakuti waqyacharqa payman parlananpaq hinapis judiokunaman allin rikch'ayta munaspa Felixqa mana Pablota karcelmanta kacharichirqachu iskay watamanta Felixpa cuentamanta Poncio Festo sutiyuqñataq kamachinanpaq yaykurqa tapukuytaq nishan pitaq uqharisqa Felix runata precursor romano kananpaq
Felix cuentampi yaykusqa Poncio Festo pay karqa kunanqa hatun kamachij chaypiqa imaqtintaq karcelman Pablota sakarqa payqa judioskunaman allinta rikch'ayta munarqa chayrayku Pablota karcelpi sakarqa chantapis nishan payqa munasharqa qolqeta chayrayku payqa wahyarqa karcelmanta parlananpaq kaypiqa nishan qolqeta munasharqa payqa hinamanta kacharinanpaq notapitaq nishawanchis ishkay watapi juicioqa mana seguikorqachu Pablota wesq'asqa kasharqa karcelpi Felixqa watukurqa ashka kutita chantapis uyarirqa imatachus parlarqa Pabloqa mana allinchu karqa Pablota watukuyqa astawanpis payqa munasharqa qolqeta kacharinanpaq Pablota karcelmanta qolqeta mask'asharqa chayrayku wahyarqa Pablota uyarinanpaq astawanpis Pabloqa mana karqachu runa askha qolqeyuq pay karqa runa noble runa k'acha payqa nirqa mana huchayuq kanichu imamanta qosaq qolqeta lluqsinaypaq mana chayta ruwasaqchu astawanpis atinikunay tiyan Diosman pay nirqa Diospaq makinpi kashani mana tikrasaqchu Diospaq nisqanta nitaq astawanpis ruwasaq Diospaq nisqanta nirqa payqa Felixqa mana sumaqtachu ruwasqa chay Cesarea llaqtapi injusticias nishan kaypiqa judíos kunapi mana chakantachu apaykachasqa chantapis Pabloqa parlarqa Felixta payqa nisqa kunanqa ripuy chanta wahyasqayki chaypitaq payqa despreciasqa Diospaq munakuyninta salvacionta Jesusqa qoyta munasharqa paytaq nirqa ripuy chanta wahyasqayki hinallamantataq noqanchis chinkachisunman salvacionta sichus hermano hamushan cheqan parlaywan noqanchis uyarinanchis tiyan hapikunanchis tiyan chay chaqan parlayta Jesucristo salvacionta qoyta munashashunki ama sakarapuychu ama qhipakuychu astawanpis creykuna tiyan payman Diospaq makinninpi kashanchis noqanchis ama ruwaychu mana neqninta mana kamachaqninta astawanpis uyarikuna tiyan Diosqa bendecisunqa sichus atinikunki qan pay hark'akusunqa kawsaynikita pakaykunqa paypi sichus qan mana uyarikunki qhipakunki mana uyarikuspa Diosqa manaña wahyasunqachu saqirpasunqa chayrayku nishayki uyarikuna tiyan kutipuna tiyan Diosman amén hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqkuna p'ankata allinkachun tukuy kankunaspaq Munasqa tatay qanman hamuyku uktawan tukuy wawasniyki maypichus kashanki hanaq pachapi chayman k'umuykukuyku tatay kunan kutipi qan yachachiwashayku imaynatachus wawasniyki purirqa kay hallp'apatapi haqay tiempopi maypichus apóstol Pablo parlarqa mana manchikuspa qanmanta hinallatataq tatay yachachiwayku noqaykuta parlanaykupaq mana manchikuspa astawanpis atinikuspa qanman sapadiya yanapawayku tatay noqanchis kashanchis mana kallpayuq ñak'ariywan manchikuywan chaykunasta astawanpis kallpachawayku tatay tukuy wawasniykita qanlla yachakunki imachus kashan sonqonkupi chayman hina atiynikiman hina yanapay tatay tukuy wawasniykita chantapis perdonawayku huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi amén Señor.